Atongoria matiganite ni mathiite na mbere kuhurira ndebe mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta makiuga niwe mutongoria uria wi kura-ine gutwarithia bururi uyu na mbere. Minister wa maundu ma nanja Amina Mohamed ni anyitete mukonde arunawe aria makoretwo makihurira ndebe President Uhuru kuri uriti ya Kenya magetikira kumuikiria kura na marikia gucuka mite yao makeinukira micii niguo gwithemana na githagathago kiria kingitumuka kurumirira ritana ria mung'ethaniro. Ukimaliza kupiga kura vile mheshimiwa amesema sisi wote turudi wapi? Turudi nyumbani tungoje matokeo ya uchaguzi wetu. Oho Amina ni uriti ya Kenya guthingata thayo mbere hindi na thutha wa githurano na kuhinyiriria Kenya matayaniria ritana ria mung'ethaniro. Sasa kutoka leo mpaka siku ya uchaguzi tupige debe. Sasa tupige debe, tufanye demonstration, tuongee, tupane declarations. Lakini tukishapiga kura ile haki tulikuwa nayo inakwisha, tunangoja IEBC fanye nini? Itangaze. Mwenini wake mubunge wa Starehe Maina Kamanda ni ahinyiririe kiama kia Jubilee kwa muratumia aria maikaraga muciini wa Nairobi mugaru na aria maikaraga icigo-ini ingi, akiuga ni matemaga itemi inene hari uthii wa na mbere wa bururi na wamenereirie ritana ria NASA ria kuria Kenya makagitira kura ciao, akiuga wira ucio wagireirwo gukorwo gitigirwa vithaa a ugitiri. Kina mama tusimame imara, tuko pamoja, na dakika ya mwisho ile ambao tutapatana na rais wetu ni lazima tutamwambia ya kwamba mambo haikuenda sawa sawa kwa ile majina ambayo ulipeana. Maritie miario ino mari kiharo-ini kia Nyayo guku Nairobi hindi ya kampeni cia kuha muingi gukanyita mbaru Uhuru Kenyatta.